Yabo yasiya sese Orlando West Kilani sizohlangana nompendulo kahle kahle sihlangana nogogo wakhe. The problem child umpendulo akafuni ukucomply ayenze umsebenzi wasendlini nasesikela beka suspendiwe. Ithingi ibambe lapho. So rathi singene ngaphakathi siyozwela live mathupha ukuthi yini flop. Angifuni lose interest yokulandela le story. Follow me as Moja Love Channel 157 ngwana wathwenya. Abasho situkutuka sidamlanda umlando nabahulwane. Chaza. Nna litsola ka ke Nono. Ke dula mo Khilani mo 8921B. Ke na le bana ba ke dulang le bona mo Montlung. Le ngwana o litlileng ka yena Mpendulo. Sanmonani mama. Dumelang le kae? Le kae? Re teng le kae papa? Re teng mama. Mama ke mang? Mama ke Nono. No. Sele mama ya go gae? Ke Mogoje. Mogoje. O emeng mo ke Israel Matseke Zulu. Antate. Re tswa ko Moja Love. Channel 157. Ngwana wa tshwenya. Ra tseba gore o re ngwaletse o re biditse because o na le problem le ngwana ke? Yes. Re dulise mo fatshe. Ke. O re tlhalosetse gore ke eng bothata. Okay. What's the problem? Problem ke ngwana wa tshwenya. Ngwana o ha batle gore mamela. Ene ngwana o ha concentrate le ko sekolong. Principal amplelo re ngwana o wa tshwenya. A re ngwana o wa tshwenya wa lwana mo sekolong le bana ba bang. Ko sekolong ba ro ha o kena teacher wa tswa yena. Wa subject e itseng lena ha kena wa tswa. How? Kore o dula around mo sekolong a sa kene mo classing. So Monday ba mo file letter ya gore ba batla batswadi. Ba mo suspendile for 7 days. So maobane o tlisitswe ke teacher. Kore o tla mo gae on a Monday a sa bui o nkile lengwala le tabula la sekolo. Tuesday wa tsoga o ya sekolong. Ha fitla ko sekolong ba mlata ko classing ba re wena ro suspendile boela gae. Teacher ya mtlisa. Ha mtlisa ge ha o ke enjwano. O entse ngwana o. Ngwanona o re gakile teacher. A re stress ka dibono tse kgolo. Ye bantu. Una le 14 years gona yano le mo Montlung ha ba tloetsa nix ha a lole bethe o tsama ntwe e ya di crate tse ba jaiva mo di robotong ke baba marukho a two color ke di dickies. Yes. Anyway there is no problem lento mara school is important for yena ke mneletse ka re mo a gona le drop out ka o fela bana ba ntse matric ba passitse yena at the age of 14 ha ke mo khalimela o tla khalimega a re ha ke utlwile ke kopa tshwarelo but still happy o santsana a tlo phika a phete ntho eo a ne a yetsa gape like ha re mo khalimela go tsamaya bosigo. What's a grade mom? What's a grade 8? Grade 8. Behavior it kadile from 2024. It's a grade 7. How suspect the substance ya di berekisang maybe some drugs or matekwa rasola. Yeah, rasola because umona ka matlo gore there's something wrong. No, ha utswi hanwe but ntho ya gage fela o rata chelete mara ha senye mo ntlung ke ngwana o sa senyeng ha batla ntho wa ikopa. Yeah, because it's not easy go roga teacher. Yeah.
a khopole ke go ke ga teacher. Yes. I don't think se beti seo. Se tsama silly one. Where's the father? Ha re tsebeng tatwa hae o kae since been ngwana. Why? Ha re tsebe after the mother a fetsa o tlhokafala wa gagwe. Azang a pitchape ntaka o a re tsebe o ko kae. O mama ga e la tlhokafala. Yes, mama e la tlhokafala. So o godiswa ke nna. Wa bona Mpendulo ha sa batle go change ke mo yang a tla ba anrobile pelo ge because ke ngwana wa tsamaya wa khutla. Nna ntho e ke lelang gagolo ke sekolo. Ntho e ke lelang gagolo ke sekolo. So behavior ya hae go kontlong wenza ing wrong mo ntlong. Ha o bua le ena o tla nqapa. A tswa tsamaya. So no tsamaya le mshimanyana wa hao ya bo sekolong. Yes. And then it discipline discipline jwang hona mo ntlong. Fana ho. No, go mo discipline ne re mo shapa. Okay. Yeah, ne re mo shapa. Re mo ntlong a gona ngwana tshwanang le wena. Ene bana ba ntlo e ba godile ba setse ntho tse wena o di etsang. And then mawa o shile na le how many years? Na sentse a etsa grade R. Maybe gana le 5 years. Yeah, 5 years. Malume o teng, malume ke motho o mentally o ijelang. Makamtele. Tsamaya o seno boya bosho. Yeah, but yena una le go mo monitor. A mo tshose. Wa bona a mo tshose. Because most of the time gape o thola mhlomong ke busy. Go ya yena ko sekolong. Okay. Yeah. O rata o jive ka di crate. O rata mo jive. Okay. I retolena mama. Re bone gore re phuma ka jana. Okay. Kama lami Mpendulo Mkhoje ngihlala eKhilani Mindolence na 14 years old. Wa ugcoke ngathi uyipatrol. Yini udisguisele? Or yasabe kusiface. Yeah? Ufuna amakhamera. Ufuna amakhamera, ufuna yini? Yini oyifunayo? Yini oyifunayo? Ufuna ukudelela. Khipha lama mask. Khipha lo dodo lo uzotshela ukuthi awufuna ikhamera usijwayela la. Ufuna ikhamera ubani? Upage bani wena? Usijwayela lo dodo. Awuzele ukuzodlala la. Cha usigogo labo baxhaphazayo. Unamakhamera upage bani wena? Uya ngokuthi akunababa la endlini. Yithi kabo baba namhlanje. Hawu. Yini inkinga yakho? Ngilutho. Mamela la. Akusiyithi abomeneri bakho thina labo badelela esikolweni. Siyazwana? Mangikhuluma nawe ungiphendule. Otherwise in 3 minutes time uzobugijima le phezu kweroof. That's iphise engakanani of a human being. Sokubamba so sikulahlelele phezulu. La uzocooperate la. When I ask the question, you answer. Akuna next uzozimolda la. Uyintombazana wena. Angisizele wena la. Sizosisa wena la. So size. Yeah. So khuluma mfana, yini inkinga yakho? Awuyikhulumele wena ngifuna ukuzwa. Asifuna ukukushaya sinelungelo lokukushaya. Yeah, thina asina inkinga. Thina la kusukuse parliament la awunama rights makhona thina la. Yeah. So manje ubuthi yakubuza khuluma ukuthi yini inkinga yakho? Khipha le esesifumene ekudlayo. Ngiyami Bangano kokuqala khuluma. Enye ukuthi ngiyahlupha.
Kokwami ngifanele ingwane wathwenya ngoba mina ngiyahlupha esikolweni angilaleli. Uyahlupha? Uhluphelani? Uhluphelani? Mawuqabanga nje ukuthi uyahlupha usukuthi uhluphelani? Ngiyabhanka mina esikolweni ngiyabhanka esikolweni angilaleli abomeme ngiyabathuka. Ngihlala eklasini umeme akangena mina ngiyaphuma. Yengasho umeme ukuthi upakile. Bekangekho eklasini bekangaphandle. Hlangana naye obvious umeme isitoko muhle mpili. Noma ngambone ngamangali muhle. So enga yakho leyo ukuthi mabakuthethisa la endlini or babakunika umsebenzi uthi unqaphe bese uyangalo uyahamba. Ibuya phi lento? Ibangwa yini? Abangishaya la endlini. Bayakushaya? Banokuthi ngibhema ama-drugs. Awaphi? Awaphi. Ugogo makathi mina ngiyamncaphela ukhuluma iqiniso. Ukuthi bathi ngithi mina bathanda ukuthi ngibhema ama-drugs. That's why ngisuka ngincapha ngale. Yini oyenzayo? Awubhemi kwayi, awubhemi insango, awubhemi ama-drugs, awuphuzi tshwala. Ujayiva kuphela? Udelela njengemvelo. Unoplug nje wokujayiva nje awungenzi lutho. Mina ngiyipantsula amipantsula dresser. I like to be clean. Thanda ukuba clean ukudenka clean. Mana-ke uthi bayakushaya la ekhaya. Mangabe ungendlula umbhedo ufuna ukuthi kwenziwe njani wena? Ake ngizwe ngawo. Adlula umbhedo. Anyawo indlula umbhedo mina ngithi. Amakoka karinga uringamanga. No, awuyethi imbhedo mpendulo. Uyethi wakini na alelwa yakini nambhedo. Every day. Mangabe ugogo ekhuluma nawe unqapha ufuna ukuthi kwenziwe njani? Okwesithu. Ufuna kwenziwe njani kuhlekwe? Ngiyizele kushaya izandla. Hey, wenza into enhle. Ufuna kwenziwe njani? Ngicabanga ukhona umntwana okhuliswa ngathi sponge cake yena. Ngathi tinkies. Yeah? Angithi mele kuqiniswe isandla. Uzofunda kanjani kanti? Wangahlala eklasini. Yini enza mangena uthisha uphume? Lutho. Mfana musukusenza izithutha phela. Ayikho nje into eyenzeka kungena reason. Ayikho into eyenzeka kungena reason. Lo mfana uyasijwayela lo. Akafuni ukukhuluma. Hayi uzokhuluma mfana. Khuluma mfana angifuni ukusukuma mina. Jiyani. Khuluma mfana. Lo ufuna simphuthume. Yebo. Khuluma uthi kwenza kanani? Yeah? Hey, khuluma wena manje. Kwenza njani? Esikolweni abangani. Benza abangani. Sizile abangani. Bayenzana abangani. Babangenzi. Bayawenzisa. Wenzelani wena? Wena wenzelani? Uyazi ukuthi uzo end up use. Yes. Yeah? Uyazi lento abayibiza bad company. Yes. Court la kuhamba nabangani babulala umuntu. Wena bohambele site. Now when you are involved. Uyawazi lokho? It's called bad company. Khafula khuluma indaba abangani bakho bayenzani yini amaboss bakwajesi. Ni gangster. Bathi singamapantsula kuphela. Yeah, thungitshelele. Yimi pantsula, yini president yamapantsula eSouth Africa. Uyakwazi lokho? Yeah, ngcono uyazi. Yimi kuphela engibe nendlu ngokujiva. Yazi why nina nibhaziswa yini? Le gama leli lobupantsula leli. Yini pantsula? Thungukubuza qala. Ungibona lento oyilandela uyayazi. Pantsula ucabanga kahle ukuba clean. Yeah. Ungagangi nje ukuthi nje ubamba immesi, ubamba amaphaka. Ipantsula istar. Umuntu ojivayo o entertainer abantu. It's a star. Istar stronchi star. Istar sibeka ibruku la phansi kwezibuni. Leyo itsotsi leyo. So ninga misinterpret ispantsula ngoba omunye umntwana bathi baba amapantsula bona baphatha amaphanga yakhumbula labantwana laba le deep what so inkinga iba lapha. All right, qhubeka udrive. Okay. Qhubeka mfana. Sure. Ujive uavoida ukuba stout estradini. Yeah, nokubheka. Yeah, ube clean, right, amapantsula clean vele. Abantu abagcoka kahle.
amapantsula amahero abo Robin Hood bayatabalaza babuye bazosiza ekhaya ngithi ipantsula libeka igroza phezulu kwetafula masiyema robothini sisuka siboma osibaningi siboma nani lapho nani sometimes sinokuyenza bo 4000 ishikama ma4 lawo ke ngaleyo nani so but lento ihambisana nesikolo okay uyoyisana kanjani icontract ungafundanga bazokuropa uzoba ile pantsula leli elijayivela amakhokhu nama-loaf brown kuna kanjani i-contract naku banithole erobotini abelungu bayanithola laphana bathi banisa oversea uzoyifunda kanjani uzoba ile pantsula leli ya kwafika abelungu saye oversea basiropa kanti bekubhaliwe lapho ukuthi niyorojwa uhambe wazi ubhalele kanti nawe ukusayinile lokurojwa ukuthi ya ngiyavuma ngirojwe ngoba awufundanga ne kumele ufunde ungabi illiterate go to school have a matric certificate phakamisa isandla se-right uthi konke ngizokukhuluma iqiniso uNkulunkulu ngisize ngikhuluma iqiniso konke manje ngizokukhuluma iqiniso uNkulunkulu uqongisize ungasiyehlisile isandla angiphinde ngitelela abazali ba ngiphinde ngenze izinto ezingekho kahle esikolweni uyavuma ukuthi uwonile uyavuma ukuthi umoshile la ekhaya ungwana wathwenya uyihlonga ndlebe one screw missing in the head so uyavuma ukuthi udinga ukuthi ujeziswe kanjani angifunanga ungijezise ngoba angithanda ukujeziswa angithi umuntu makatshontsha imoto ekhoti bayamgweba ukuthi utshontsha imoto wena uphula imithetho yasekhaya uphula imithetho yokuba umntwana ujahela izinto eziphambili uyakuvuma lokho hampendulo a sa batle punishment ke taba sa gore gape ke le founile gore ngwana ona which means ha utlwa nix wa bona ha utlwa nix se sine se bua ke ma orange magistrate ehlisa isandla ke magistrate yakugweba ke namhlanje magistrate GP ma orange habasho asiye mina nawe samba wendoda awuze necredit mfana umtshengisa ukuthi usuke wenzani lapha awuqale ngalo ngibona uza necredit lakho kasibona ukuthi usuke wenzani lapha ya abangithuma nyolanda icredit bengicabanga erobothini abangimali beka la mfana awushaya icredit lakho ngibona asibona ashayile sipantula sakho ntwana yebo ke lapho leyo routine bengiyenza beyibheda ukuthi lapha kunamatshe yabo makuthi la estupini bengizoyishaya nje nangithembile mfethu naserobotini nokunibona bese soyakhangeza yes sokumele sikhiphe imali Because imali wena kuyadlalwa wena ukuthola imali. Nisibamba inkunzi nini? Manje asilenzani ke namhlanje? Awumbonise emqondisi. Manje silenza okunye leli credit lemfana wami. Yabona leli credit odlala kulo namhlanje. Namhlanje siyalisebenzisa ngifuna ukubona ukujump uhlala kulo so. Uhlale phansi, uhlale kulo so, uhlale phansi. Ngifuna nje uwenze nje ngizokutshela mina masengithi masiye baba. Shona baba. Shona phansi hlala. Yoba ipantsho lelinjani eli unfit. Yes. Phansi. Yayazi choreograph. Yes. Phansi. Phansi. Phansi asiye baba. What? Concentrate. You rush, you crush.
Yeah. Wawethe isikhathi. No pain, no Sewuyadlala manje. Kusho ukuthi ungafili pain. Sewuyadlala manje. Awuxolisanga. Mabangenzi ama-exercise hayi into ebeyibuhlungu i-fork jump. Yes. Yeah. Le futhi maths le. Le maths. What we do on the left, we also do on the right. Asiye baba. It's mathematics. Yeah. What we do on the left, we do on the right. Concentrate. Yes. What's 1 plus 1? 1 plus 1 is 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Push. 20. 1, 2. 2. Yebo. Ungikountela ngithi. Ungikountela ngithi. Aba ithi sampendulo di-exercise mo ke bone e le mpendulo o fetogileng o ke mo tsebang e le mpendulo e le ngwana U30 lo ungibalele bathi rota le uya ba bese 1 2 awusuyangiroba mama ungayenzi tende Besekubuhlungu leswayi. Leswayi besinkwade esho. Sekubuhlungu la. Siyakupheka uphuma uvuthile manje. Khululeka. Uza kahle mfana wami. Uza kahle. Sokutshela ngathi stop. Asiba. Ya khani siphuma lapha nePolokwane. Sidlula lapha eLouis Richard. Uvuma ukuthi lo buhlungu lokuzile lo buhlungu lokumagogo abuzwile. Kuthi ngeke usaphinde ukwenza into ezistoped. Izinto ezistoped. Ya. Yini le oyixolisayo? Uhluphe esikolweni. Uhluphe esikolweni. Ungalaleli endlini. Nokungalaleli endlini. 3. Yabona futhi usanenhlanhla ngoba ungabhali. ya. Esikolweni bathe 7 days ne? Unelakhi. Bakumele ngabe baxoshile forever. Ne? I-last chance leyo. no ke thabile haholo ha kopile maitshwarelo mpendulo ke thabegela ka le leboga batho ba Moja Love hobane mehleng ya pele e ne se yo ntho e ya go discipline bana because bana ha ba bona go sena motho o leng wa ntate mo ntlong ba bapala ka rona empa ke le lebogile gagolo ka kgola le yena o utlwile le nna ke lakatsa gore a change ibe ngwana a mamele ena ska talla le dititjhere tsa gagwe ke leboga batho ba Moja Love nna se leng teng fela se ke tla bona ka yena a ke na show ya gagwe gore o tla change gore dintho tse ba mneletseng tsona di kene mo yena na U feel kanjani? Belanga namhlanje u feel abused or u feel sikuncedile? Ngifila nincede. Fila nincede. Ya ngoba siyakuthanda yazo. Ya hayi ukuthi siyakuhlonda. Sifuna ube nekusasa elihle ngoba ikusasa lenu licedwa amalungelo amaningi laweni nawo nezidakamizwa lezi esigcwele la. Ngicabanga ukuthi nje uyangisiza umagogo. Namanje yabona manje sengisizekile. Ya ningawari siyeza nakumanye ama-province. Ningasabi ukubhala nithi siphelele eJozi kuphela. Ningakhohlwa kunabantu esisebenza ngaphansi kwabo futhi. Asiyiphathanga. Mabathi siyale, mabathi siyale. But asivalele umuntu ngaphandle. Danke bafowethu. Yizo abasho. Kiba noma balungu. Mina ngizifuna mina empilweni nami ngizifuna ukuzibona ngumuntu onemali. Nginomuzi wami nala kithi ngaba nemali